ryashize iherezo ry'isi riregereje Yesu ubwo ritinze. Reka muri uyu mugoroba mwiza Imana yongeye kutugirira neza, reka tuyishimire ko idufashije tukaba twongeye guhurira hano muri uyu mugoroba. Imana yacu ihimbazwe. Bese mwiriwe, muraho neza, hobe hobe. Imana ni nziza misi yose. Imana imvura yaguye, igihe inzara riteye, izuba ryavuye, twavuye ku kazi. Imana yacu ni nziza, uko byagenda kose ihora ari nziza iteka. Uyu mugoroba ukomeye, ndashaka nariko kureba abashyitsi dufite. Babashyitsi bacu bari hehe? Tumaranye iminsi. Bazamura ibiganza ndebe aho bicaye, kuko ya myanya y'imbere ntabwo abadiyakoni babazanyemo. Kandeba aho abashyitsi bicaye mucireje ibiganza. Ndabona abashyitsi bangahe barahari rwose, ariko ntabwo abadiyakoni bacu babashize. Murakoze, nababonye. Babandi babatijwe kwisabati ishize kandi baba bamaze kugera hano. Ababatijwe mucire hejuru turebe uko ibyigisho byacu biracabareba. Ndabona bahari, hari itsinda rwose. Abandi bariho bararwana n'amayira baraza. Abantu bose mubabwire ko imisi yacu yashize, kandi ko kwisabato hari impano yabateganirijwe ababatijwe bose, hanyuma n'ibindi tukazabireba nyuma. Uyu munsi nta kibwirizo gihari, ahubwo tugiye gukemura impaka. Tugiye gukemura impaka ziri hagati y'icumweru n'isabato. Tugiye gukemura impaka ziri hagati y'icumweru n'isabato. Waba uri mu muhanda, waba aho uri hose, utega amatwi wumve, kuko ukuri kurahari, kandi ni ngombwa ko abantu bumva uko kuri. Isabato n'icumweru, umunsi wa karindwi n'umunsi wa mbere, ese bisobanurwa bite? Byagenze bite kugira ngo bibe bityo? Kuki bamwe baruhuka icumweru, abandi bakaruhuka isabato, hari n'abaruhuka indi minsi ntazi? Ariko icyo tugiye gukemura uyu munsi ni ikiri hagati y'isabato n'icumweru. None se nyirabayazana ninde? Nyirabayazana ninde? Ninde watumye ibyo byose bibaho? Mbese mbere yuko biba hari icyo Bibiliya yari yabivuzeho? Kuki byabaye? Ni impanuka se? Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga, niba byarabaye impanuka, niba byari biteganijwe. Tugiye kureba aho byakomotse. Ndibuze gukenera abasomyi benshi. Daniel igice cya 7. Tugiye gusoma muri Daniel igice cya 7. Ndasaba abatekinisiye bacu kuringaniza mikrofone zigera ku 8. Daniel igice cya 7. Daniel igice cya 7. Ndasaba ufite Bibiliya y'Ikirundi ko nawe abe hafi, nimara gusoma nawe asome. Bese Mifemu yaje? Mifemu ndi kumubona rwose. Imana iguha umugisha cyane. Daniel igice cya 7. Nimara gusoma Daniel igice cya 7, na mushiki wacu arasoma Daniel igice cya 7. Tugiye guhera ku murongo wa mbere. Kanumve ko biranyemerera na ya maso yanje afite ikibazo.
mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Maze rero mushiki wacu uko ndi gusoma nawe aba ari kusoma. Nubwo nshaje we uracari muto, igihe nikigera wihangane usome nkuko ngiye gusoma. Daniyeli arota inyamaswa enye. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukiye ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu, yihanga amaso kugeza aho amababa yayashikurijwe, ihagarikwa ku isi, ihagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndashaka ko muje mugenda twumvikana uko buri nyamaswa yagiye isaza. Ihagarara yemye, ifite amaguru nk'ay'umuntu, ihabwa n'umutima nk'uw'umuntu. 5, ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu 3 mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconshomere inyama nyinshi. Nayo ishoje iri kumva ibyo abantu bavuga, kuko bari kuyibwira ikumva. Barayibwira abantu bati, byuka uconshomere inyama nyinshi. 6, hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe. Umugongo wayo yari ifite amababa 4 asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe 4. Ihabwa ubutware, bayihaye nayo ubutware, kandi ubwo yemeye amatora igatorwa ikaba umutware, igatwara abantu, nayo ifitanye isano n'abantu. 7, hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya 4 iteye ubwoba y'inyamaboko n'imyambaraga nyinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kuko yari ifite amahembe 10. Nitegereje kuri ayo mahembe mbona muri ayo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa cyangwa se harandurwa amahembe 3 kuri yari asanzwe. Kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu, n'akanwa kavuga ibikomeye. Kugeza ku murongo wa 9, wa 8 ndashaka ko mushiki wacu asoma aho maze gusoma ku gice cya 7 umurongo wa mbere kugeza wa 8. Mu mwaka wa mbere Berushaza umwami w'i Babuloni ari ku ngoma, Daniyeli yarose inzozi abona yeretswe mu mutwe ari ku buriri bwiwe. Maze yandika ivyo yarose, arobanuramo ingingo zavyo zikomeye. Nuko Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe mu ijoro nagize ntya, mbona imigaga 4 yo mu kirere isenyeranira ku kiyaga kinini. Muri ico kiyaga hiburukamo ibikoko binini 4 bisangiye ubwoko. Icambere cyasa n'intambwe, kandi cyari gifise amababa nk'ay'inkukuma. Ndacitegereza gushitsa ivyubi byaco bihanyuwe, gikugwa hasi, gihagarikwa mu maguru, cema nk'umuntu, kandi gihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona ikindi gikoko cya kabiri gisa n'icitwa idubu, cyari gihengarariye uruhande rumwe, cyari gifashe amagufa 3 y'imbavu mu kanwa, mu mihaha yaco. Barakibwira bati, va hasi urya inyama nyinshi. Hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe, mu mbavu zaco cyari gifise amababa 4 nk'ay'igisiga, kandi ico gikoko cyari gifise imitwe 4 gihabwa inganji. Hanyuma y'ivyo
mu byo neretswe mu ijoro ngira ntya mbona igikoko cya kane giteye ubwoba cy'ubuyobe kandi cy'inkomezi nyinshi, cyari gifise imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura kirajanjanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yaco. Cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere, kandi cyari gifise amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameza kandi gahembe gatoya, imbere yako hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Imana iguhereza umugisha wayo. Nukuri buri wese afite icyo ahamagarirwa gukora. Mbega ibintu bidasobanutse, mbega inzozi za Danieli z'ibisimba, mbega ngo arahangayika agahangayika, none se ibi bisimba Danieli arakanguka atariko ibi binyagwa by'ibisimba se none se ni ibiki? Akangutse arasenga mu ntekerezo ze ashaka kuwamusobanurira iby'ibi binyamaswa. Tugiye gusoma Danieli igice cya 7 uhera ku murongo wa 15. Gusobanura inzozi za Danieli zigiye gusobanurwa noneho. Kuki Danieli abonye zira nyamaswa zimumariye iki? Kuki ari ngombwa ko ahangayika Danieli arose ingwe, ariko ingwe ifite imitwe 4? Ariko kuki abonye ifite amababa? Ariko kuki abonye bayihaye ubutware? Kuki Danieli abonye kira kidubu kiri kugenda gihengamye kidahagaze neza, kandi kira kintu gifite imbavu 3 mu kanwa amagufa? Kuki kandi nacyo bakibwiye ngo nikibyuka kirya kikumva? Danieli ko agiye kubona ikindi kinyamaswa kitagira ubusobanuro kiri kumenagura isi yose kikayijanjagura. Kuki Danieli ahangayitse abonye karagahembe gatoya kandi gafite amaso nk'ay'umuntu? Agiye kubona karavuze akagahembe kakavuga ibikomeye. Ibi bintu Danieli nabyihorera araba ari umugabo. Ati rero ndashaka ubusobanuro mana. Gusobanura kw'inzozi njewe Danieli ibyo neretswe nijoro bintera gahinda mu mutima birambabaza cyane. Nyuma negera umwe muri babandi bahagazaho mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose. Uwo nuwari wavuye mu ijuru arambwira nsobanurira impamvu zabyo. Ati wihangayika, izo nyamaswa nini ukwarenye nibo bami 4 bazaduka ku isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bubu bwabo iteka ryose. Amina. Mbera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'ibyinyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose kandi iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa yaconshomeraga ibindi kabimenagura ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo. Kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yarari ku mitwe yayo n'ibyirindi hembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo. Iyo ryahembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga yandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya bera riri hafi kubanesha, kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza bera bisumba byose. Igihe kirasohora abera bahabwa ubwo bwami. Harakandu kari kuzamo hagati muri ubuhanuzi ngo abera bagahabwa ubwo bwami. Harimo kunesha gutangaje cyane. Maze wawundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba ari budasa n'ubundi bwami bwose, buzaconjomera isi yose buyisiribanye buyimenagure. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazabasa nabo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azarenganya bera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo bamumareho burimburwe kugeza ku mperuka. Maze
umwami n'ubutware n'icubahiro c'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo ubwami buzahoraho iteka, kandi ubutware bwose buzaja buyikorera buyumvire. Ayo magambo agarukiyeho. Ariko njewe ubwanje Danieli byo nitegereje bimpagarika umutima cyane, bituma amaso yanje ahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye. Ndashaka yuko mushiki wacu nanone ansomera ubusobanuro bw'inzozi, maze noneho twimbike tuzijyemo. Soma uhere ku murongo wa 15, abona someye ugeze ku murongo wa 28, hanyuma dusobanure tujyemo. Maze jewe Danieli umutima untunturiramwo, uhagarikwa n'ivyo nabonye nerekewe mu mutwe. Nuko negera umwe mu bari bahagazeho, ndamwinginga ngo ambarire ivy'ukuri vyo muri ivyo vyose. Arabimbwira, amenyesha uko bisobanurwa. Ati ivyo bikoko binini uko ari 4 nibo bami 4 bazokwaduka bazukurutse mu isi. Ariko abera bisumba byose bazohaba ubwo bwami, kandi ubwo bwami bazobwegukira buhore ari ubwabo gushitsa ibihe bitazoshira. Maze nca nifuza kumenya ivy'ukuri vy'igikoko cya 4 cyari gifise itandukaniro na vya bindi byose, kigatera ubwoba butavugwa, gifise imihaha y'ivyuma n'ivyara vy'imiringa, cyatabagura kikajajanga ibisigaye kikabisiribangisha amajanja yaco. Kandi nifuza kumenya ivya ya mahembe 10, kandi mu mutwe waco n'ivya ryarindi ryamera rigatembagaza ya yandi 3, niryo rya hembe ryari rifise amaso n'akanwa kihayagiza, ryaboneka ko ari rinini kurusha ayandi magenzi yaryo. Maze nitegereje mbona iryo hembe rirwanya abera rirabanesha, gushitsa uwa mbere na mbere aje atsindishiriza abera bisumba byose. Nuko igihe kirashika abera begukira ubwami. Maze wa wundi arambarira ati ico gikoko cya 4 kizoba ubwami bwa 4. Maze wa wundi arambarira ati ico gikoko cya 4 kizoba ubwami bwa 4 ku isi, kandi buzoba bufise itandukaniro n'ubundi bwami bwose, buzotabagura isi yose, buyisiribange buyijajange. Kandi ku vyayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazokwadukamwo abami 10, maze mu nyuma zabo hazoba uwundi mwami, ariko we azogira itandukaniro n'abambere, kandi azonesha abami 3. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe, kugeza aho ibihe n'igice cy'igihe bizoshirira. Ariko imanza zizoshingwa, bamwake ingoma yiwe, bayikombore, bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Ayo majambo agarukiyaho. Ariko jewe Danieli ivyiyumviro vyanje bimpagarika umutima, mu maso hanje harahindurira, ariko ayo majambo ndayabika mu mutima wanje. Arakoze, nukuri Imana iguha umugisha cyane. Turabyumvise ku mpande zombi, Bibiliya uko itubwiye. Icyo iri somo rivuga na amateka maremare yahuranije imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Harimo urwego rw'itorero n'ivugabutumwa, harimo n'urwego rwa politike yo hanze.
ntabwo rero mu gihe gito mfite ntabwo ndi buje muri politike ngo nsobanure ihembe, inyamaswa, ubwami, abaroma, cyabaki ngo ngende nzagere hariya mbitangire nongere nsubira inyuma je kuzana. Ahubwo nanjye nguko Daniel yavuze ngo arobanuramo iby'ingenzi, nanjye ngiye kurobanuramo ibyihuta by'ingenzi byerekana neza iyi porogaramu n'ubuhanuzi bwa Daniel ico bwavuze. Uwo mwami uzamenagura isi yose akayisiribanga akayijanjagura. Iki kinyamaswa giteye ubwoba kiri kujanjagura isi yose, gihuje ibintu byose, gifite amenyo, gifite amahembe, gifite inzara, gifite n'ibindi turi buze kugeraho nitubona umwanya. Amahembe ubundi mu buhanuzi, ihembe risobanura ubushobozi, ubutwari, ubuhangange, kuganza no gukomera. Nicyo ihembe risobanuye, ni ugushobora, ni ubuhanga bwo gushobora ibintu, ni ubushobozi n'imbaraga nyinshi. Ubu ihembe risobanura ubushobozi muri rusange. Ayo mahembe rero n'amenyo avuga ububasha burimo n'umujinya n'akarengane n'ubugizi bwa nabi. Ayo menyo ndetse n'inzara nico zivuga. Iki gikoko rero gifite ibyo byose cyari gifite noneho n'itandiko n'izindi nyamaswa, ndicagira amahembe gusa, ahubwo muri ayo mahembe hameramo n'akantu kitwa ngo agahembe gatoya ko kari gafite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye. Buriya turi buvuge ko ari leta y'Uburayi bwose. Iyi leta y'Uburayi bwose yari ifite amaleta 10, amaleta 3 akurwaho, haza leta imwe, ariko yo iza idashingiye kuri politike gusa, ahubwo ishingiye no ku by'Imana. Iyo dusomye muri Daniel igice cya 8 niho dusanga yuko ko ntagiye turabona cyo kuja mu gice cya 8 ngo noneho izi nyamaswa twabonye ari inyamaswa z'ibizira. Abasomye ba Bibiliya muzasanga mu gice cya 8 Daniel izi nyamaswa yongera kuzerekwa, ariko zabumbiwe mu nyamaswa 2 ntoya ariko zo mu rugo. Zira nyamaswa z'ibikoko bizira, intare, idubu, ingwe na dragon, birongera bikabumbirwa kugira ngo ubuhanuzi bunyure inyuma y'urugo no mu rugo. Bisobanuye ngo ubwo buhanuzi buvanze ukuri n'ibinyoma, cyangwa se ubwo buhanuzi ni politike y'isi na politike y'iby'umwuka. Nicyo kiratuma bafata inyamaswa z'ibizira enye, nono mu gice cya 8 Daniel akabizana zabaye zo mu rugo, ari ihene n'intama. Murareba ko ihene ni inyamaswa itazira, kandi n'intama ntigejite ntizira, ariko zira nyamaswa zombi zirongera kuvukamo bya nyamaswa 2, kimwe kirafata 2 ikindi 2. Ihene irafata 2, intama ifate ibindi 2. None turongera gusanga byongera guhurira kuri ka gahembe. Aho bisoreza ni ku gahembe nanone kari kurwanya bera. Agahembe ko muri Daniel igice cya 8 nako karazamutse karagenda kaja kurenganya bera bisumba byose, karabarenga ndetse kagera no ku mukuru nyiribihe byose, kagera no kuri Yesu, nikamugarukiraho gusa, maze n'ibyo mu ijuru karabizambaguza. Ibyitwaga ibyo mu ijuru karabizambaguza. Tugiye kureba byazambagujwe nabi, katuraza ngo karabisiribanga, ibisigaye no kubisiribanga. Gusiribanga rero ibintu ikera nje na mukuru wanje twamenaga ifu, hari gihe twibye amata, nuko noneho araducika ayagiye aragwa hasi turi kuyiba. Hari amata ya kera abana baryaga bakayiba, nuko ayagiye araducika turi gusahuranwa, tubona barayabona, maze tugezaho turayasiribanga hasi tuyavanga n'ivumbi nk'ibintu bitagaragara, harimo amata n'ivumbi twasiribanga. Noneho niki kinyamaswa ibisigaye cyane niwe kikabisiribanga, nibura ngo nubwo gitabiyobeje byose, ariko kibisiribanga kibivange n'itaka n'ibyondo. Noneho abazabigeraho bazamenye niba ari ibyondo, niba ari ukuri, niba ari ibinyoma. Kirabisiribanga ku buryo utamenya neza ibyari byo, maze ibintu kirabisiribanga rwose. Ubu rero tugiye kureba, turagera naho cyasiribanze n'ibidukundira. Reka rero tugiye kureba ingingo 3 zikomeye.
niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi azarenganya abera bisumba byose. None se ninde wabikoze ibyo? Ninde warenganije? Ninde wahinduye ibihe n'amategeko? Amategeko avugwa n'ay'Imana, n'ibihe biravugwa n'ibihe byashyizweho n'Imana, kandi nabera ararenganya nabera bisumba byose. Ninde wakoze ibyo rero? Mumpe rero abasomye barindwi, murongozi w'ishengero mpabasomye barindwi tugiye gusoma. Ninde wabikoze? N'izina rye turivuge. Mpabasomye barindwi. Muko weho ntondirirwa ndatoresha, haguruka uhagarare hano imbere, tugiye kugendana rwose. Mpa abandi basomye ba ariko se ko bari gutinda guhaguruka ndagira nde? Ko birangora iyo mbonye muri gutinda rero ngira ubwoba. Muri gutinya urugamba, ntanga ngo itazabarenganya, zarenganya bera bisumba byose. Mwinjiremo ibarenganye batangirira hangarira. Ntabwo muri kumvamo akantu ngo abera bisumba byose bazongera bahabwa ubwo bwami. Mundebera abasomyi barindwi, 1 2 3 4 5 6 7 menya bagezeyo ba muze rero mbaho ibyo musoma. Wowe ufite Bibiliya y'Ikirundi? Mwese mufite Bibiliya z'Ikirundi? Akira weho, akira nawe weho. Mama komeza Bibiliya yawe uyifate. Ndasaba uwitwa akira uriya umurongozi w'ishengero, mpera uyu musore iyo Bibiliya ufashe iri imbere yawe ntagatifu, muhereze. Hanyuma uyu nawe muhereze iyo kategisimu imbonerarugo, muhereze. Nawe fata amateka ya kiliziya aho ngaho imbere yawe. Ninde usigaye ntacu afite? Ntacyo ifintu ufite? Fata iyo, yifate, yikomeze rwose, yikomeze ntuyirekure. Dore uko mugiye gukurikirana rero. Uwo musore ufite imbonerarugo, kategisimu imbonerarugo, mwereke page y'amategeko 10. Nawe fata amategeko 10 kategisimu. Abona haiza kategisimu mwese murebe ku mategeko. Harabo ndi buze gufasha, ngwino ngwe ngufashe kugira ngo nkugeze aho biri atugiye gutangirira. Kugira ngo bitakugora, fata hano. Nawe shaka itegeko rya mbere muri yo kategisimu. Reba handitse ngo itegeko rya mbere. Noneho ufite Bibiliya y'Ikirundi nabare uhagarara donc hani buryo murebe hepfo. Iburyo bwanyu ni he? Murebe hepfo. Iburyo bwanyu ni he? Okay. Noneho dore kumurongo ugiye kumera. Ufite Bibiliya y'Ikirundi nabari utangiza iburyo abo wa mbere. Mwembi muhagarara naho. Ufite Bibiliya ntagatifu ya Eglise Catholique akurikire zira Bible azijemo hagati. Bibiliya z'Ikirundi zombi zijemo hagati. Ufite kategisimu wewe hagarara aho ngaho. Itegeko rya mbere warigezeho? Narigezeho. Murabe muzi gusoma neza itegeko rya mbere. Uyu munsi ngiye gukora icyo bita kuba testinga nkareba. Nawe uburarireba ubuvude kategisimu urebe itegeko rya mbere. Uwo wahaye wowe ndakugeraho nkererewe ubo witurije. Zanira nkwereke aho uransomera tuhageze kugira ngo bitaza kukugora cyane. Ubura hasoma ube uritoza. Tugiye kwinjira mu rugamba rukomeye nshuti nkunda. Tugiye kumenya ukuri nukuhe cyangwa se uburyarya buri hehe. Tugiye guhitamo icyo twumvira n'icyo tureka. Wowe buransomera indurugensiya, buraziga ndiwigeze uzimenya. Indurugensiya ni iki? Burazisoma nzakugeraho wazirangije. Ndakugeraho wazirangije. Hanyuma wowe ufite imbonerarugo jya hariya. Genda uhagararane
na Bibiliya ntagatifu. Hagararana n'uwo nguwo. Bibiliya ntagatifu. Okay. Noneho mwese muje abafite za Bibiliya muje mu gitabo cyitwa Kuva cyangwa Iyimuka Misiri. Dore rero uko bigiye kugenda nshuti bavandimwe. Iwacu Igitarama hari umusozi witwa Mpushi. Aho ni umwami w'u Rwanda yaciriye amazimwe. Noneho umugani mu Kinyarwanda avuga ngo amazimwe yashiriye ku musozi wa Mpushi. Noneho natwe hano amazimwe tugiye kuyamarira hano ku musozi wa Jabe. Tugiye kubandwa hari kureba imandwa zije hagaragara. Ubu rero nta urahenda undi twese turi kureba. Reka twe kwirwa turabiganiraho ukundi twumve uko biteye. Hariya mfite Bibiliya yera ikirundi. Hano mfite Bibiliya ntagatifu ya Kiliziya Gatolika. Hano mfite gatigisimu yitwa Imbonerarugo ya Kiliziya Gatolika. Hariya mfite Bibiliya ikirundi. Hariya mfite gatigisimu yitwa wowe komeza abavandimwe bawe mu kwemera y'Ikinyarwanda Kiliziya Gatolika. Hariya mfite gatigisimu yitwa wowe nkurikira inimero 11 ya Kiliziya Gatolika. Hariya mbafite amateka yose kuva yabaho Kiliziya Gatolika. Hano mfite gatigisimu igitabo cy'umukristo. Nanje rero ubu ndiwe ibi bitabo nibiramuka bitatubwiye ukuri nyako tugasigara dufite amakenga. Nibyo wa muntu wa kera wiwacu yaciye umugani ngo sinzi niba mu Kirundi birumvikana, uzasekurirwa na se akagosorerwa na nyina akarenga akanya inkumbi, izo nkumbi zizaba ari indogano. Niko uwo muntu yaciye umugani. Mbese mu Kirundi birumvikana. Ubwo rero ugiye gusekurirwa na se, nyina akaja akagosora, bamuhereza ibyo baragije gutunganya, bazaje kureba mu myavuye bagasangamo inkumbi, ntabwo ari zo nyina yasizemo ahubwo zaba ari zo yarozwe. Kadusome rero, tugiye gusoma azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Tugiye gusoma amategeko rero. Mushiki wacu nsomera itegeko rya mbere. Ntukagira izindi mana umbangikanya. Pointre nicyo zikozi cyo kirasobanutse rwose. Are bagatigisi ba Bibiliya ntagatifu Kinyarwanda. Nta mana zindi uzagira kereka jewe. Nuko urage usenga Mungu umwe musa muzabe ari we ukunda gusa. Pwe irandika tegisimo ikirundi ngo iki? Ntukagire izindi mana umbangikanya. Nuko gategisimo zagira cyetse jewe. Nuko ntuzizi oya nagusabye itegeko ibindi ntujyeyo. Nsomera nawe. Urage usenga imana imwe gusa uzabe ariyo ukunda. Basi duciye urubanza ku itegeko rya mbere muri kumva ari Bibiliya na gatigisimu atari mawe si kimwe. Turimuye rero katwimuri birindiro. Itegeko rya kabiri, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku rungano rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka. Nkagirira ikigongwa bankunda bakitondera ivyagezwe vyanje, nkageza ku rungano rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa 1000. Nuko ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose
cyaba gisa n'ikiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzapfukame imbere y'ibyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke, kuko Imana yawe ari jye Uhoraho, nkaba Imana ifuha ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana babo kugeza mu gisekuruza ca gatatu no mu ca kane c'abanyanga. Nyamara abankunda bakurikiza amategeko yanje, mbagaragariza ubudahemuka bwanje ingoma ibihumbi. Nuko Bibiliya ziri kugendana gatigisimu rya kabiri, ntuzurahire izina rya Mungu mu busa cyangwa mu binyoma. Hey, ntukibazire Eka da buretse ndashaka tubanze twumve gatigisimu na Bibiliya impamvu zira gatigisimu urago wa gatigisimu gaturika na Bibiliya gaturiko nazihagaritse hamwe kugira ngo bigende twumve ibyari byo, twumve ibyari byo nshuti. Iyo umugaturika umwe ahagaze afite Bibiliya undi afite gatigisimu, bigisha bate amategeko? Umwe avuga ngo iki undi ngo iki? Tugiye kugeraho rukomeye. Bibiliya ntagatifu iravuze ngo ntukagire ishusho ry'iribazanyo upfukamira nuko wowe muri gatigisimu itegeko rya kabiri rivuga ngo iki? Rivuga gutya: ntuzurahire izina rya Mungu mu busa cyangwa mu binyoma. Mbese Bibiliya na gatigisimu biri kujyana? Reka numve gatigisimu bambe Bibiliya yindi hari hirya Kirundi. ntukibazire igishushanyo cyangwa igisanisho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku isi cyangwa mu mazi yo mu biyaga. Ntuzubyikubita imbere, ntuzubisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, nkora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku runganwe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka, nkagirira kigonga bankunda bakitondera ivyagezo vyanje, nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Bazira gatigisimu zombi ntabwo nakurikiranye, mwageze ku rya kabiri namwe mwahabonye munsomere rya kabiri, ngaho nsomera. Ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe. Nuko urakoze cyane. Nawe ngo iki? Ntuzarahire izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Hohoho, urugamba ruravutse, ibintu bigiye gukomera rero. Noneho birahindutse, ibintu bibaye ukundi. Itegeko rya gatatu ngo iki? Noneho ngiye kwemerera izi Bibiliya zombi, Ikirundi na ntagatifu n'iyi gatigisimu yonyine, mwe muhagazaho. Ngaho nsomera mushiki rya gatatu. Ntugapfe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe ku vy'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku vy'ubusabusa jewe Uhoraho ntobura kubimuhora. Ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe, kuko Uhoraho atazareka guhana uzoba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe. Gatigisimu tegeko rya gatatu. Uraje utunganya umunsi wa Mungu, uraje utunganya umunsi wa Mungu. Karabaye abaho rero ahari uwakora uyu mukino tugasanga tubyumvikanije, uyu nkamugira umukatejiste unsimbura, uyu akaba umufurere, bombi mugaturika bakigisha amategeko y'Imana. Ngaho rero, ngaho furere, reka weho soma, bwira bizera, tubwire twe turabagaturika, tubwire itegeko rya gatatu. Irya gatatu rivuga ngo urajye wibuka umunsi w'Isabato, ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe. Yego, kuko Uhoraho atazareka guhana uzoba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe. Uyu rero udosomeye ibi niwe ufunguye misa kugira ngo aho ugiye gusobanura itegeko rya gatatu arusheho kurishimangira. Uko Bibiliya cyo shimangira nawe muri gategetsemo iryo tegeko rya gatatu. Rivuga gutya: urajye utunganya umunsi wa Mungu. Ese abo bantu nibigisha turahura?
bombi baratwigisha itegeko rya kangahe? None se ko batari guhuza buriya babaye iki? Ko batari guhuza babaye iki? Ngaho noneho reka mbasabe bubwabo bombi bagende barasomerana itegeko ku itegeko. Ngaho rero gatigisimu bambe Bibiliya jujura agenda uramusomera uti itegeko rya mbere ngo nabagusubiza ati ye irya mbere ngo nabagusomere bagende murahererekanya. Ngaho musome twumve muduhugure. Itegeko rya mbere riravuga riti nta mana zindi uzagira keretse jewe. Rya mbere hano rivuga gutya urajye usenga Mungu umwe musabe ari we ukunda gusa. Itegeko rya kabiri riravuga ngo ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose caba gisa n'ibiri hejuru mu kirere cyangwa n'ibiri hasi ku isi cyangwa se n'ibiri mu mazi akikije isi. Ntuzafukame imbere y'ivyo bigirwamana kandi ntuzabiyoboke, kuko Imana yawe ari je uhoraho, nkaba Imana ifuha ihanira icyaha c'abavyeyi mu bana babo kugeza mu gisekuruza ca gatatu no mu ca kane c'abanyanka, nyamara abankunda bagakurikiza amategeko yanje mbagaragariza ubudahemuka bwanje ingoma ibihumbi. Rya kabiri rivuga gutya ntuzarahira izina rya Mungu mu busa cangwa mu binyoma. Mumbwire barabizera bazahurira ngaha bigisha ba mukomeza bigisha musomera bizera amategeko. Irya gatatu rivuga ngo ntuzavuge izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanjwe, kuko Uhoraho atazareka guhana uzaba yavuze izina rye mu bintu by'amanjwe. Irya gatatu rivuga gutya urajye utunganya umunsi wa Mungu. Irya kane rivuga ngo urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana, uzakora imirimo yawe yose mu minsi 6, naho uwa karindwi ni isabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umukobwa wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari umusuhuke waje iwanyu, kuko mu minsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze akaruka ku munsi wa karindwi. Nico cyatumye Uhoraho aha umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Amen. Irya kane hanyo rivuga gutya urajye wubaha abavyeyi bawe. Ariko namwe ntabwo bamuri kugira rwose. None ababizera muri kuberekeza ikuko. None ko ari ngaho bari kubareba bagaseka. Kumwe ari kwigisha ibye nundi bye. Kandi iyo Bibiliya ko ari yanyu. Niyo gategisimu ko ari yanyu. Muri guhushanya mute. Mudusomere rya gatanu. Irya gatanu rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uzarambe mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye. Irya gatanu rivuga gutya ntuzice. Irya gatandatu rivuga ngo ntuzice umuntu. Irya gatandatu ntuzasambane. Ko murashekeje nawe. Ngaho twumva mukomeza mugeze ku rya 10. Amategeko ni 10 turayazi. Itegeko ry'indwi riravuga ati ntuzasambane. Ry'indwi ntuzibe. Iry'umunani riravuga ati ntuzatware umuntu ngo umugirire uwawe ku ngufu. Ry'umunani ntuzabeshe cyangwa ngo ubeshere abandi. Igicenda yavuga ati ntuzavuge ibinyoma ubeshera mugenzi wawe. Igicenda rivuga gutya ntuzifuze umugore wundi. Igicumi yavuga ati ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikire umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, mbese ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Igicumi ntuzifuze kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Shuti murabonye ko dusomye Bibiliya na
gatigisimu tukagenda tukagera ku mategeko 10 ariko turi gutsobekerana umwe aje hasi undi hejuru ruri hese ruri hejuru ruri hasi ruri hejuru ku musozo tugahuruza ku kantu ka nyuma ni ngombwa yuko itegeko rya kabiri turikuraho twarikuyeho turikuraho burundu ariko turabaranwa tubaranwa na Bibiliya yacu dusanga twasigaranye 9 duhitamo gusatura irya 10 kwa rirerire turikuramo amategeko abiri ngo dutubure duhagarare mu bandi bagabo ariko irya kabiri ryo hari cyo twarihoye wewe gatigisemo nsomera byagenze bite itegeko rya kabiri byagiye he nibaguhe mikrofone ivuga ntabwo turi kongorerana inama nkuru ya karindwi ya Kiliziya yateraniye ahitwa Niseya mu mwaka w'igihumbi mu mwaka w'amajana 787 ishingiye kwiyobera rya jambo wigize umuntu yavuguruje ibitekerezo by'abarwanya icyubahiro gihabwa amashusho matagatifu. Ndagira ngo mubanze mwumve neza icyo nama yakoze s'il vous plaît. Ayo mashusho buretse gatoya butuje. Ndagira ngo abantu babanze bumve icyo nama yakoze. Iyo nama yavuguruje ngo yakoze iki? Soma iyo nteruro bayumve. Yavuguruje ibitekerezo by'abarwanyaga icyubahiro gihabwa amashusho matagatifu. Yavuguruje igitekerezo cyo kurwanya icyubahiro gihabwa amashusho matagatifu. Icyo gitekerezo ni cyatanzwe nande? Ninde watanze ibyo bitekerezo? Ninde? Ni Imana y'ubwayo. Ira nama iteranira kuvuguruza iby'Imana yagenje te yahamije azigira inama yo guhindura ibihe niki byagezwe nande n'Imana. Ira nama igiye kubikuraho rero. Ngaho rero ndaje mbabwira araje asoma mbereka mu tegeko rya kabiri icyabaye ko barikuyeho babishaka banabizi. Ngaho soma. Aya mashusho ni nkaya Kristo hejuru mu ijuru kimwe n'aya nyina w'Imana hasi ku butaka, aya bamarayika n'abatagatifu bose. Jusoma umuntu umwe aya bamarayika hejuru mu ijuru, aya batagatifu bose hasi kuzimu, umwana w'Imana yigira umuntu. Nukuvuga ngo ayo mashusho niyo ahawe agaciro bihwanye neza na bya bishushanyo bize ngo cabikiri hejuru mu ijuru. Ico ni ca Yesu. Cabikiri hasi ku butaka, uwo ni nyina. Hejuru hongera gushakwayo abamarayika, noneho haza n'abatagatifu. Abatagatifu n'abantu bapfuye bahambwe bari munsi y'ubutaka. Barahanaguye neza iryo tegeko riravuye rya kabiri. Niyo mpamvu nta n'inyuguti yaryo imwe asigaye. Isabatoyo bayisigira izina gusa bagahindura imikorere yayo. Twumvikane rero. Noneho nukuvuga ngo turabonye ngo azigira inama yo guhindura ibihe niki n'ibyagezwe. Noneho rero tugiye kureba ingingo ntoya ngo noneho azarenganya abera bisuba byose. Ngwino ja hariya wewe, ja hariya. Abera bisumba byose barenganye ryari? Hagararana n'uwo, muhagararane. Somera page 110 amateka ya Kiliziya Gatolika. Kurwanya ubuyobe. Abakuru ba Kiliziya batewe impungenge n'izo nyigisho z'ubuyobe zitahwemaga kwiyongera, kandi ubutegetsi bwa Roma ntibwari bwagafashe ingamba zihamye zo kuburwanya. Abapapa birinze gukoresha uburyo bwihutaza riteguwe neza, ariko bagenera igihano cyo kwicwa abayobe banze kugaruka mu murongo uboneye. Guhagaze aho ngaho babagenera igihano cy'ameza ngahe yo kwicwa. Cyagenwe n'abaki? N'abapapa. Abapapa bateguye igihano cyo kugenza gute? Abaki? Abayobe abo ni abaprotestanti bari banze imyigishirize y'i Roma, bya bintu byo guhindura ibihe, bya bintu byo gupfukamira ibishushanyo. Bamaze kubyanga bashiraho programa yo kubica. Bati noneho tugiye kubahana. Igihano turabahanisha ni ikihe? Abapapa bafata icyemezo batumva
nta kindi gihano kibakwiriye turabica rwose. Ndetse abandi batumva ntabwo twabyihanganira, tugomba gushyiraho urukiko rumwe. Nsomera urukiko rwashyizweho. Urukiko rwabigenje rute? urukiko ruhana ubuyobe. Nyuma y'amasezerano y'i Paris, konsili y'i Toulouse yateranye mu mwaka w'1229 yashyizeho urukiko rushinzwe gukurikirana no guhana abayobe. Muri buri paruwasi hari akanama gashinzwe gushaka abayobe no kubageza imbere y'ubutegetsi bwa kiliziya. Umwepiskopi wenyine cyangwa se umuhagarariye nibo bari bafise ububasha bwo guca urubanza. Abayobe bangaga kugaruka mu nzira iboneye, babatwikaga babona. Burekeye aho ngaho. Abayobe banze kwemera iyo nyigisho, babatwikaga nta kindi babakozeho bari kureba, babatwikaga babona. Mbega ubugome! Muri buri paruwasi bagatwika abantu, bakigisha iyo nyigisho. Ababyemeye bati ntabwo tubyemeye, hare umuriro hariya bahu. Noneho babatwikaga baririmba indirimbo za Tedewo, indirimbo z'ikilatini zo gusaba imbabazi. Nubwo babaga batwitsa abantu b'Imana, bo bari indirimbo baririmbaga mu kilatini zitwaga za Tedewo zo kunezeza abantu no kubahumuriza no kubakomeza. Imwe muri izo agace kayo karirimbwa mu kilatini yari yitwa Parice Domine. Parice Domine, ariko abantu bari gusha Parice Domine, Parice Populo tuoho, nei tenusi la classe nobis. Mu Kinyarwanda Katolika baraha, mushobora kuba muyizi. Nyirimbabazi tubabarire twese, ibyaha byacu utabiduhora. Babageneye igihano cyo kwicwa. Ndashaka itegeko rya ntukice muri Bibiliya ntagatifu. Somera uwo muntu uri impande zawe ngo babageneye igihano. Musomere. Ntuzice. Musomere uri kumureba. Ntuzice umuntu. Nawe ubageneye igihano kimeze gite? Papa. Igihano. Uyu mupapa uyoboye inama, reka tubwire igihano yabageneye. Wabageneye igihano kimeze gite? Abayobe bangaga kugaruka mu nzira iboneye, babatwikaga babona. Oya avuga uti turabatwika mubona. Turabatwika babona. Nawe musomere Bibiliya. Ntuzice umuntu. Turabatwika babona. Ntuzice umuntu. None se Bibiliya n'amateka ko bihabanye? Ntukice iki? Bibiliya ntagatifu iravuga ntukice iki? Uwe ati njewe ndabatwika, haryo umuntu bamutwitsa abona bamusiza amavuta. Abaragaruka se nshuti nkunda, ngayo amakuba yabaye by'ibyibigeragezo. Izarenganya abera bisumba byose. Barapfuye, barabatwitse, bararirimbye, barihanganye, babikiwe ubugingo. Icyo Daniel avuze hariya kiranze, kirashobotse, kirabaye. Icyo nasaba abakristo bacu abumva aya magambo, mukwiriye kwitonda. Tugiye kwimura igika, ibisigaye irabisiribanga. Igiye kubisiribanga noneho rero mu minota yacu mikeya isigaye. None se isabato umunsi wa karindwi ni uwuhe? Isabato y'Imana umunsi wa karindwi ni uwuhe? Abafite Bibiliya tugiye gusoma itegeko rya 4. Abafite za gatigisimu muzimpereze mbayobore aho mugiye gusoma. Abafite za gatigisimu ngiye kubayobora aho mugiye gusoma. Urasoma hano. Yes, aho hose kuzanguruka hano. Nawe urasoma hano ubusobanuro bw'isabato. Urasoma uhereye aha umunsi w'isabato wahamweretse. Okay, naharebe ako kando ya namwereka zana nkwereke aho ibintu byakomereye.
kuko ni ngombwa yuko ibi bintu bimenyekana ku mugaragaro. Turasoma ingingo y'152 hano muri gategisimu, ingingo y'152 turumva ibyabaye. Isabato umunsi wa karindwi. Yesu umunsi wa karindwi ni uwuhe? Ni icyumweru. Ngaho Bibiliya Ikirundi itegeko rya 4. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato mu minsi 6 uzukore abariyo ukoreramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugirindwi niwo sabato yanje je uhoraho Imana yawe. Ntukagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo, wewe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugurano wawe cyangwa umuguranokazi wawe cyangwa inka zawe cyangwa uwinyambukira biwawe, kuko iminsi 6 ariyo je uhoraho naremye mu ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, nkaruhuka ku munsi ugirindwi. Nico cyatumye je uhoraho mpezagira umunsi w'isabato nkaweza. Urakoze cyane. Bibiliya ntagatifu ngo iki? Urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana. Yego. Uzakore imirimo yawe yose mu minsi 6, naho uwa karindwi ni isabato y'uhoraho Imana yawe. Ntuzagire umurimo numwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umukobwa wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuhuke waje iwanyu, kuko mu minsi 6 uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibirimo byose, maze akaruka ku munsi wa karindwi. Nico cyatumye uhoraho aha umugisha w'isabato akawiyegurira. Reka rero ubwo usomye Bibiliya ntagatifu iwanyu mu Gaturika, reka ngutumeho umuhungu wawe agusomera ingingo ya 152 akubwira ibyabaye. Mubwira ibyabaye. Ibyabaye ni ibi: umunsi wa Mungu nuwuhe? Yes. Mu Bayahudi umunsi wa Mungu wari isabato. Yego. Kiliziya Gatolika yatoye umunsi w'icumweru kuko ari wo munsi Yezu yazukiyeho. Niwo kandi Roho Mutagatifu yamanukiyeko mu ntumwa. Ubwo rero umuyobozi ufite Bibiliya ntagatifu ushatse wakumva ko byakukomereye, ntukomeze kwigura isoma, kuko Kiliziya Gatolika ifite ububasha bwo kubikuraho ibiraho muri iyo Bibiliya igashiraho ibindi. Ahubwo ndashaka ngo bari abantu bo hirya badusobanurire umunsi wa karindwi nuwuhe niki, musome mwihuse. Ndihuta. Itegeko rya 3 mu mategeko 10 mu ryihangane rya 3 rya 2 twarikuyemo ryibutsa gutagatifuza isabato. Umunsi wa karindwi w'isabato ni umunsi w'ikiruhuko weguriwe uhoraho. Aya magambo ibyanditswe bitagatifu biyagira urwibutso rw'irema ry'abantu n'ibintu. Mu minsi 6 uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibiyirimo byose, maze aruhuka ku munsi wa karindwi. Bahagaze aho twumve, niba hari umuntu nakunze mu buzima bwanjye n'uyu mupadiri wanditse iyi gategisimu. Mbega umunyakuri. Reka basome ibye ukomeze ubyumve uko yavyanditse. Nico cyatumye uhoraho aha umugisha umunsi w'isabato akawiyegurira. Vyongeye kandi ku munsi wa Nyagasani ibyanditswe bitagatifu byibutsa ibohorwa ry'Abayisiraheli ku ngoyi y'ubucakara bwa Misiri. Urajye wibuka ko wari umucakara mu gihugu cya Misiri, maze uhoraho Imana yawe akagukuzayo imbaraga n'umurego by'ukuboko kwe. Ngicyo igituma uhoraho Imana yawe yagutegetse kubahiriza umunsi w'isabato. Turunera page. Imana yahaye Abayisiraheli isabato kugira ngo izahore ibabera ikimenyetso cy'isezerano ridahinduka. Yego. Mu maso y'uhoraho isabato ni umunsi wagenewe gusingiza Imana, kurata umurimo wayo wo kurema n'ibikorwa by'agakiza ka Isiraheli. Yego. Imikorere y'Imana ni urugero rw'imikorere y'abantu. Niba Imana yararuhutse ku munsi wa karindwi, umuntu nawe agomba kuruhuka no kureka n'abandi bagahumeka, cyane cyane abakene. Isabato ituma umuntu areka imirimo isanzwe ya buri munsi, igatanga agahenge. Ni umunsi wo kwamagana ubucakara bw'umurimo n'irari ry'ifaranga. Inkuru nziza itubwira inshuro nyinshi aho Yezu
yaregwa kutubahiriza isabato. nyamara Yezu nta na rimwe atatakatifuje uwo munsi. Amina. Yezu abikoranye ububasha yasobanuye icyo ari cyo isabato agira ati isabato ibereyeho umuntu ntabwo ari umuntu ubereyeho isabato. Icyakora kubera ko ari umunyampuhwe Yezu yiyemeje kugira neza aho kugira nabi, gukiza umuntu aho kumwica ku munsi w'isabato. Isabato ni umunsi wa Nyagasani Nyirimpuhwe n'uw'ikuzo ry'Imana umwana w'umuntu agenga, ndetse n'isabato. Hejuru komeza. Nguyu umunsi uhoraho. Tugeze ahantu hakomeye, ndashaka ko muhumva neza. Tugeze ahantu hakomeye, mwumve. Nguyu umunsi uhoraho yigeneye, nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Yezu yazutse mu bapfuye ku munsi wa mbere w'icyumweru. Kuba ari umunsi wa mbere, umunsi w'izuka rya Kristo, wibutsa iremwa rya mbere. Kuba ari umunsi wa munani ukurikira uw'isabato. Uretse aho ngaho, kuba ari umunsi wa munane ukurikira iki? Isabato. Turi kumvikana? Uyu mupadiri aranditse ngo ni umunsi wa munane ariko ukurikira iki? Isabato. Birasobanura ko isabato yayindi yahoze isomwa ari wo munsi wa kangahe? Windwi. Ariko ndabaza abantu baraha, ni ryari icumweru kizagira iminsi umunani? Ni mumbwire, ni ryari icumweru kizagira iminsi umunani? Doko murumva yuko aho kugira ngo yirirwa arabesha arerura akavuga ati umva bavandimwe, ku cumweru ntabwo ari umunsi wa karindwi, aho kubita uwa karindwi nibura twapfa kugoragoza tukahita uwa kangahe? Uwa munani. None icumweru kizagira iminsi umunane mu myaka ingahe iri imbere? Reka nshuti mbanze uyu mbe muretse ngwino hano nkwereke. Soma, usomye hano iby'iyi minsi y'icumweru. Turuka hano birinduka usome hariya udufatira icyemezo nawe dusoma amagambo aheruka. Iminsi irindwi tuyibara dute mu gaturika iwacu? Icyumweru kigizwe n'iminsi irindwi, kuko Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu n'abantu mu minsi itandatu, naho ku munsi wa karindwi ikaruhuka. Abayahudi bahimbaza umunsi w'Imana ku munsi wa karindwi ariwo sabato, kuko Imana ariwo yaruhutse ko kurema. Bakurikiza koko ikiragano cya kera. Mu Gifaransa tuwita samedi, mu Kinyarwanda umunsi wa nyuma cyangwa kuwa gatandatu. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nawe ni kimwe n'Abayahudi, bakurikiza mu by'ukuri isezerano rya kera. Wabumvise? Ngumva uko padiri ari kubasobanura rero. Kuba Kristo ari abaprotestanti. Mwanze mwumve aho tugeze. Avuze Abayahudi, avuze n'Abadiventiste, bahuje ku kiragano cya ryari cya kera. Agiye ku bandi bitwa abakirisitu rero nabo abasobanure akubwire neza. Soma twumve. Kuba Kristo ari abaprotestanti, ari abakatolika, siko bigenda kubyerekeye umunsi wa Nyagasani. Ntabwo bakurikiza isezerano rya kera, ntabwo bahimbaza umunsi wa karindwi. Rekera aho ngaho, nta bindi ndongera kujyamo. Ntihazagira wongera guhirahira ngo ahirahire mu bwenge bwe yiyumvishe ngo yanga icumweru ngo nawe ngushobora kuba umunsi wa karindwi. Oya, padiri ntabikwemereye, musenyeri ntakwemereye, na papa arabyanze, n'inama ivuze iti oya twebwe twahinduye, twabishize ku wa mbere, naho kubyita ku wa mbere tubonye nta kundi twabigenza, turapfa kugendekereza ko ari umunsi wa munani. Ubwo rero nta manyanga arimo. Twebwe abagaturika nta bushuma tugira, nta n'amanyanga tugira, tubwira abantu kuri. Abo twishe twabishe, abo twakije twabakijije, abo twatwitse ntitwarinze kubica, twabatwitse bareba, tubivugira aho ngaho. Ntabwo tugira ngo twagiye mu mwuka, oya tubikorera aho ngaho, ibiba bikaba bitaraba bikarorera. Okay, wino come hagararana n'abandi, sanga abagabo indurugensiya niki ibisigaye igiye kubisiribanga igitambo cya Kristo kigiye kuhava, kuko
tugiye kureba umuntu ukomeye cyane hano ku isi uruta n'abamarayika. Tugiye kuza twareba umuntu uruta n'abamarayika, kuko umusenyeri bambe umupadiri ari umuntu ukomeye cyane, aruta abamarayika bo mu ijuru, abarusha ububasha. Iryo tegeko naryo twararishingitse, turabyemeza ngo hari abari hasi baruta abo hejuru. Nsomera ya page rero nayiguhaye, nsomera mbese ko tugiye kureba indurugensiya aho zavuye, wabanza kutubwira abazitanze agaciro bafite. Nsomera padiri ameze ate, tumwigisha dute, ni muntu ki? Umusaseredoti n'umutambi, ewe padiri. Umusaseredoti aba igisonga ca Yezu ate. Mwumve ico mutagatifu Yohana Vianney yigishije abakristo be. Yarabwiye iti umusaseredoti ni umuntu uri mu cimbo ca Mungu. Kuri altari ntavuga ngo iki kuri altari. Manza musobanure icyo bita altari. Hano ni kuri altari, hano mpagaze kuri altari, kuri mimbara. Iyo ari gutanga ukarisitiya, iyo ari kubwira abantu, ari gusomera misa tugeze mu gihe cya konsekrasiyo, avuga ati iki n'umubiri wa Yezu. Soma wumva uko avuga. Kuri altari ntavuga ngo iki n'umubiri wa Yezu, avuga ati iki n'umubiri wanje. Kose ekute padiri ntabwo avuga ngo iki ni umubiri wa Kristo, ahubwo avuga iki ni umubiri wanje njewe padiri. Komeza hepfo. Mu ntebe ya penitensiya ntavuga ngo Mungu akugiriye imbabazi, avuga ati jewe nkugiriye imbabazi. Ntibishoboka ko avuga ngo Imana irakubabariye, ahubwo ati nje padiri ndakubabariye, kuko asimbuye Imana. Ibyo ngibyo abamarayika ndetse na Bikira Mariya ntibabishobora. Abamarayika na Bikira Mariya nubwo bakomeye bo ntibabishobora, bishobowe na padiri wenyine. Yarongeye ati nahura n'umusaseredoti, ndamutse mpuye n'umupadiri uri kumwe n'umumarayika, ari hamwe na marayika uvuye mu ijuru, nabanza kuramutsa umusaseredoti, nabanza kuramutsa padiri, kuko amurushije ububasha. Kuko amurusha ububasha. Nushaka kurekera aho ngaho. Murumva ishano ryaguye? Ese mufite amatwi yumva cyangwa ntimushaka kumva? Mushaka kumva cyangwa ntimushaka kumva? Nde padiri mutagatifu aravuga ati bakristo mwe nimuhura na padiri ari hamwe na marayika, muramenye muzabanze muramutse padiri. Marayika we nta gaciro afite kangana n'aka padiri. Igihe kirageze rero, none tugiye guhabwa indurugensiya, ubwo rero indurugensiya ni ukudakora icyaha. Kwabaho ngaho ibyaha twakoze twarabyishuye rwose, nta n'ikibazo kitubarwaho. Ngaho soma indurugensiya ni iki, zavuye he? Indurugensiya ni iki? Indurugensiya ni impuhwe Kiliziya itugirira mu kiru cy'ibyaha twaherewe imbabazi ngo twoye kuzakirangiriza muri purigatori. Indurugensiya ni ijambo rivuga impuhwe, imbabazi uhaye umuntu. Indurugensiya abamugiriye impuhwe, cyangwa se kuko abamuhaye igihano gito urebye icyaha aba yamucumuyeho. Okay, kubwo bwihute rero zana nkwereka busoma twihuse tugere ku gisubizo nyacyo. Noneho tubonye ko ari impuhwe za Kiliziya, tugiye kureba zingana iki, zihuriye hehe, zivuga iki. Noneho rero ugiye gusoma uhereye hano, noneho ndakwereka handi ukomereza. Hera hano. Indurugensiya ya Kiliziya izikura hehe, izikura he? Indurugensiya Kiliziya zivana he? Yes. Izo indurugensiya Kiliziya izikora mu kigega cya Kiliziya. Icyo kigega ni ikigega ki? Ni ikigega ki? Si nk'ibi bigega byanyu muzi. Oya. Ikigega cya Kiliziya kigizwe n'ibikwiro bya Yezu na Mariya
n'iby'abatagatifu. Dore ukoze ibyaha wese agomba kuriha Mungu cyangwa se ngo yibaze cyangwa se ngo ababazwa abyemeye abikuye ku mutima. Maze rero Yezu Kristo na Bikira Mariya nta cyaha bigeze gukora na gito, kandi babonye umubabaro mwinshi hano munsi. Mugira ngo se imirimo myiza yabo n'ububabare bwabo byapfuye ubusa? Oya, biracyahari. Aho Mungu arabizi neza, ntabwo abyibagirwa. Hari ndetse n'abatagatifu bakoze ibyaha ndabiruzi, ariko rero ukwihana kwabo kwaruse igihano Mungu yagomba kubahana. None ibyiza byasagutse ku byaha byabo biracyari aho. Yego, Mungu ntasiba kubirora yishima ibyo byiza byose, kandi bya Yezu na Bikira Mariya n'abatagatifu bishinguwe na Kiliziya Katolika nsa. Rekera aho ngaho ngo arongeye gusobanura abantu batumvise neza ngo iyo nzondurugensi ya Kiliziya izikura he? Izivana mu kigega cyayo. Ikigega cya Kiliziya Gatolika ni ikigega ki? Si nk'ibi bigega byanyu, ahubwo ngo icyo kigega cya Kiliziya kigizwe n'ibikwiro. Icyo ni Ikinyarwanda mutakumva, hari uwacumva muri mwe? Kigizwe n'ibikwiro bya Yesu na Mariya. Bisobanura ngo ibikwiro ni umubabaro no gukiranuka bagize byasagutse. Bari byasagutse, bagize umubabaro mwinshi no gukiranuka kurenza urugero, birasaguka bisigara ku isi. None ibyo byasagutse ku bya Yezu, ibyasagutse kuri Bikira Mariya no kubatagatifu, Kiliziya irabifata, ifata uko gukiranuka kwabo n'imibabaro yabo, irabijana ibirunda mu kigega cyayo. Ngo niyo ibibitse Kiliziya nsa, niyo ibitse uko gukiranuka yonyine, nta handi wabisanga. Zana nkwereke noneho uko iyo Kiliziya, hano baratubwira ngo noneho iyo umubyeyi wacu Kiliziya Gatolika iyo ibonye wakoze icyaha maze ikagenda ikadahaho ikaguherezaho, noneho iguherezaho ibingana iki? Ikadahaho ikaguherezaho, maze muri uko kudaha ikakwereka ibyo uzakora kugira ngo izo ndurugensiya uziboneho. Soma noneho aya magambo, soma uhereye ahangaho umanuke urebe iminsi tuzahabwa tufite umudendezo ku masengesho gusa. Yego, umukristo ukoze neza ikimenyetso cy'umusaraba akabona indurugensiya z'iminsi 50. Buretse rero umukristo ugeze ku Kiliziya akavuga ati ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu, iminsi 50 Kiliziya ikaguhereza. Yagikora neza n'amazi y'umugisha akabona indurugensiya z'iminsi 100. Yakora mu mazi y'umugisha ya Padiri akubirwa kabiri agahabwa iminsi 100. Umukristo uvuze neza isengesho ryo kwemera, yego, kwizera no gukunda, yego, abona indurugensiya, ndetse ayo masengesho yaba yarayavuze neza ukwezi kose adasiba, rimwe mu kwezi akabona indurugensiya ishitse. Iyo ngiyi ishitse ntigira iminsi, ni ibihe byose. Yego, umukristo umaze guhabwa Ukaristiya akavuga neza isengesho Yezu agira ubupfura n'imico myiza imbere y'umusaraba, agakurikizaho dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, naho bawe Patiri rimwe ashaka ko icyo Papa yifuza Mungu akimuha, nawe nuko abona indurugensiya ishitse. Uwo nawe ntigira igihe n'igiteka ryose. Uvuze neza aya mazina, yego, Yezu abona indurugensiya z'iminsi 300. Uvuze ati Yezu gusa 300. Mariya nuko 300. Uvuze ati Mariya gusa 300. Mutima wa Yezu ndakwizeye iminsi 300. Uvuze ati mutima wa Yezu ndakwizeye 300. Kuvuga ayo mazina uko ari 3 ibihwanye n'imyaka 3. Nta cahugira. Zana dusome ijambo riheruka. Ushaka kumva niyumve, udashaka nagenza ate? Somera iri jambo rya nyuma. Iri ngiri umusozo w'indurugensiya. Bakirisu Bakristo mwe, yego, nimuharanire kuzajya mu ijuru. Ako kanya mukimara gupfa nicyo Mungu nawe yifuza. Ngwiki muhirimbanira kuzaja mu ijuru ako kanya mukimara gupfa. Hey,
ntimutinye rwose umuriro wa purigatori nawo urababaza cyane, maze musindagirire kuri ako gasengesho kagufi, mujye muvuga neza kandi buri munsi mukivyuka muti yego Nyagasani, indulgensiya ziri mu masengesho ngiye kuvuga uyu munsi, n'izindi ziri mu masengesho ngiye kuvuga uyu munsi, mubyo nza gukora nibyo nza gukora, sizo ntazi, ungirira ubuntu uzibone zose. Amina. Bakristo mwe nimuharanire kuzaja mu ijuru, uwo mwanya mukimara hariho urujijo. Mukimara gupfa, iyo umuntu amaze gupfa ajya mu ijuru, niko iryo hame rivuga. Ariko mwumve nanone mucyo bita credo, hano twaririmbye credo, ndemera ko Imana rimwe, Patru ushobora byose, waremye ijuru n'isi, nibiboneka nibitaboneka, mbere ya byose Patru yarasanzwe mu byaye. Dukomeze ni birebire. Kiriziya ugeze ahasoza, Kiriziya ni imwe itunga nyekaturika kandi komoka ku ntumwa, batisimu ni imwe ikiza abandi ibyaha, ntegereje izuka ry'abapfuye no kubaho k'ubugingo buzaza. Amina. None ndashaka kubaza iki kibazo, wabasha ute kubwira abantu yuko bahirimbanira kuja mu ijuru uwo mwanya bakimara gupfa, ukongera ukababwira ngo ntegereje izuka ry'abapfuye? Kuzuka ko bapfuye bazapfira mu ijuru se, bongere bazukire mu ijuru no kubaho k'ubugingo buzaza kandi bari mu ijuru. Indirimbo yacu, hari indirimbo turirimba irimo igice kija kintangaza, iwacu mu gaturika umva ngo araryoha, umva ngo araryoha. Umwami wacu umubiri we n'igihaza bose, amaraso ye n'ikimara nyota, umva ngo araryoha. Igitero ca mbere, nimuze mwese twegera ameza, twisangirire umukiza wacu, umva ngo araryoha. Ica gatatu kabiri, bavandimwe twese umva ngo araryoha, twitonde rwose tudapfa kumira, umva ngo araryoha. Twitonde rwose tudapfa kugenza gute? Kumira. Twitonde rwose tudapfa kumira, abamurya twese duhabwa imbaraga, tubonye Yesu umukiza wacu, umva ngo araryoha. Twitonde rwose tudapfa kumira. Abantu benshi bapfa kumira imyigishirize idasobanutse. Reka nje namwe muri uyu mugoroba dufate icyemezo cyo kugendera mu kuri iteka ryose, kugeza ubwo nyiri ibihe byose azagarukira. Abasanze ari ukuri bagiye kukugenderamo batumva, Imana iturindire muri uko kuri, tuzaba kubamo iteka ryose. Imana ibabashisha ibyo bintu, mugendere muri uko kuri iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu. Amen. Ejo tuziga urubanza. Yesu go aritize urufungo goza